ma church asem num se ne koye ni na no but still now we panyini what papontini biem e say church the same asem na okan na e no na say church mu u church mu sai den we say na akoye se panyina me ni yen shatam okukuam o yen ka asem nchem okukuam e ma abontini me ensa me kasa ho biem we say na me hu so afa ho adwene so for bright me pesa no ma no wo me life mu kura se panyini wo ba frɛ me na wakasa akire me se Mmrantiehene me srew video na wo ye ma me na enkrofo bi di matem do enti delete ma me ma je so penny ana me so me no hihye mmra se kona wo kɔ no kona kokɔ delete wo de no na se wo delete wo de na me so Mmrantiehene a wo di obuo e de frɛ me se me delete me video no me so me ya ama wo o kɔ ya Memawa kwaba eba Puyaka TV so Puyaka TV ana wushe so when your first time any abomodea subscribe me notification is send anytime bia ye di video betum no won so sabe kan wonye bia share wo hwe comment fa ho kire wa dwen efa video no ho abusua like video no na share emo bia so enya bi hwe me da si bebre abusua Mmrantiehene was a fire evangelist bright our Germany bushia for or fire ni beam or fire no beam ne DNT and bushia for Mmrantiehene was a fire evangelist bright or sa fire ni beam bushia ye come fire yina e ba ye no bushia eye video bia evangelist bright or koye ya na chese Waka safa entokwa koso ewo Asantes for any Dormaa for entemuno ebusia for na o kasafa ho na ne kasem no na akoye se wo kasa eyeden etia Asantes for dodo because eba edidi atem ewo ne kasa no mu ebusia for Asantes for no bom din wa eden wadi wo matem eba de ebe mo obi edifo ewo asem no mu a ebusia Asantes for din na no yeden no obo eno ebusia for eno Anema Mmrantiehene wono so se dabi wonti ase asem no ehya ase ache asem no enye asantefo na ye den ehye asem na ase na mmom no Dormaa hene na ehya ase ana ne nkofo enso be ye den omo so be som e ma ono kra be ye den e be bo ma baso so mo ye den omo di otumfo atem samre no nyina busia Now or suffer bright no now way wa meka ho hwe na afei Asantefo so sorry nebusia omo se musu monjia ene waba edwa no be eden ebetum ebusia sansem ya Mmrantiehene kaye ema suffer bright efre Mmrantiehene eka kire ne se video na waye amano no ama amanfo ye den edi na tempa we social media so se didi atemmo didi atempa no mo ye den omo tutumane no into osra Mmrantiehene se video no ebeya on delete in free social media ne so eno na Mmrantiehene so se o ka kire ne se video no ono be delete a ene ono so ni video na o ye ya na o didi Asantefo atem bebrebe no ono so onye den onko delete no hu se wa delete a ono so be delete o se suffer bright echo ya video no wanko delete na mom na asem o be kan ye no o sa ye den a kire mu biem na o se what pania wo waba kokuom eni ma be din komo na chese entiase aba me no mienu ntem ukoya wanko diso na mom no wasako na asem na me no mienu kan ho asem no o sa koye sa asem na biem ano say eni somuje se open sa dia eni somuje because me hu se wonye panyi abusuafo wonu obi ko agreement a wo ye den wudi so abusia mo de me say mo mienko hwe Mmrantiehene ni video no pon kasamafo ana maye me video dia ba beto se Asantefo bi no magimifo a mo sori a mo ka be no tiemi yo mo ka be mo ye be mo ye nwan no ana me bu be se so person odi don koba fia ye nidi natem na wa hwe yi a mo ye sa no mo destroy the vision of Asantehene because ni vision ne say na de bia ayere bia no o hwehwe no wo hu se bi wo bra hafo
nti okwa kofa brofo no so ka be me kwa ha me yewe mo so mo amudi autumfu achi no mo didi sa nkofo no a Mmrantiehene ehun so wo mayira okofo mo na ba na ba yedan ade don kwa ba fie wo bra wo kana ba kosem didi na tem. That is not what I said. But because of them mo binom mo adwini swa ntino mo fa ne say what did he Asante have? How can I insult Ashanti? Or how can I insult a bomb? Me a disciplined person. Yes, I need to tell me. Until I make catch you say, so person who be papa and mamma. See a free ni muba. Or the pabia the free ni muba and bachelor. Abusia so for bright a first video be ebe kasa fa Asante fo ho ene Dormaa. But one tene ho ase ena wasa babiem. Oye first video no me ba abontene ebe kasa kire ne se ayeko e ma ne nya no ebiem. Na ofre me enemy di nkomo. Enkomo oni me di and it was a peaceful thing. So at the end of the conversation, me ka kire ne se video na oye no onko no onko delete. Na me nso me delete media no because was in ani anje ho de me yema no. Medical catch am say masante sem de hia me pa yi. Na emom no obi biara obesole bia no. Ye mfa ne ho nche this time around. Ye todi ni aye. Asante ye hwehan. Na emom no se ye ma ye dua ne so anase ye kase ye ba wo so a ye no bedi asie pa. So no ye oni ye beko aboabo ye ho. One thing is say so for bright unte wo ho ase. And you man ekoso no unte wo ho ase o. If you past 3 years to 4 years and I Mmrantiehene starting a near more. Where were you? Now wait. Oh frère me no wedding komo. My catch was a corner coco delete video no. Man recordu, some recordu and come about movie at it. O crana o professor and come in recordu. Nan come in family program. Man recordu. What frère me penny? Only made him komo. Onana neme anasa o baby neme. Oni madi nkomom nate e wo mu se video na abaye no ani matem na emom no krofo bi na edi matem etime srawo Mmrantiehene delete video ni mame ana me so me ka kira wo se ko ne kokko delete video no na se me hu se wa delete video na me delete me de ama o ko ya no asa aba be video biem a wo chechire asem kro na wo kan ye na me hu ye na me be ye hu video no wasa chechire mu biem na o frɛ me ye dai so for bright o frɛ me ye dai obu ese fata a me de ma wo a wo su di obu e de ma me na kasa na ne me kasa wo kokua mu no na no na kire sei demo na wo chechire wa asemase no demo nso na Mmrantiehene me ba ma wo but wan hwe ni ya enhu ni se ne awo pɛ no my nice video the amount. My church has sent him send a coin in ano. But still now we are penny. What papa and Tinibium as a church the same as some now kind and on us as a church who church muside. We are son and now quest a penina. Many young shatamu kukuamu. Yan can someone chemo kukuamu and marbon trim and some a casa hubium. We are son and who's off on wagging. So for bright. Men pesa no man who be life mukra. Se penino be frame. Na wakasa akire me say Mmrantiehene mesrew video na wo ye ma me na enkrofo bi di matem do enti delete ma me ma je so penny ana me so me no hihye mmra say ko na wo ko no ko na kokko delete wo de no na se wo delete wo de na me so Mmrantiehene a wo di obuo e de frɛ me se me delete me video no me so me ya ama wo ko ya wo nko delete yo wasa babiam chechire wo nsemu na se sebi o sebi aburu sebi tafrache nyansa be na wo mu se wo frɛ me so for bright fa kwa adwidwinim nyansa be pan na wo saade we ma wo frɛ me wo ya ye hypocrite wo ya ma akora na asɛm na wo kan ayaye no korɛ efrimna tentene na domafo hya ase 2020 mu ho now way 2021 now way 2022 now way 2023 year ba ya na muni na amusumu kabie
It won't trasy ye shahan. Ama Dormaa Jimmy no ho went man Kenyans assembly anchereno. Na nemrem na 2023 ekwakọ wuo na asantefo ma omu so masole omu ntena ho ma sai mfreni ma asem we enkoso biem. Na waye ohu coach amansa na ayese de wo be kan wi asem amawi wo ba be kan wi amawi wo be kan wi asem no so oba ya obe kan no so aka asem na chia no enu ntina me akora me ba ya me fa asem no na me dikodu asem no na nkrofo bebre hu se no wo kora mele bi no obo Dormaa abaso ya kan asem na wi e wo kokoam na wasa aba abantini biem se cheche wunsemu abusiamu ntie be kire busu ofiri mu obiye ni wa ya tetire fie na odi akunya odi kronti hene odi ni kuro mu hena obeba public abeka aboa kwasia ana obedidi ahemfo atem. Oh, so for bright wasema o problem a wo pani o kasa aya jai se akora bie ni wa wo oman Ghana mu a akunya wani fie a obeba abontere obedidi woni me. It was one some now walk and met my jam and was all calm me. Say, obi kasa wo ho, obi wa abontene, na so odi aboa ne kwase atama, ubo hu se o ma me se no sitie. Say me kasa me digest wa on. Me kasa me piepie one some now walk and mu a, wan hwe wo tena ofra me a me mfa biem. Sana me life titie. Say me de ani de ma wo kukuam, na se wan pe, na wo pie ba abontene na wo ya ho say no. Abrante we de me na kasa okukuam obuade na emo mesa ba abontra ba be chechire mi nsemu a mesa ba biem de amawo but the third time no wan twa ohu ni ye ya kasa awa asumdiem na e ba ne se ye no ane se na amna wasa ba abontri biem a wo se kasa na se bia bro se bia kronto nye se mani san nye se niamo ho na me ya chew na emo no fra me sei e de be obuo ne ba mu sebio edi nyansasem ne ba asem we mu wo mi enka no kran fan chempanifo no enye panyina wanyini bia wo dwene anase sebi panyini bia wanyini bia na onim nyansa cha akoda o da bi odi obu ama me mesumi di obu ama asem ne ketwatio etwa wo back door mani watem osu be ye video no o kaseti asantefo bebrebe odi o matem. But still, what's about when TV person or you say, oh, person correct you, but enfa. I didn't know you're enfa. Listen to yourself. I am for them. The son say, Bible say, said the 1 year my brother, 1 year mammy, 1 year mammy, and 1 year my brother. Maybe a dish here, come. Timmy, dear dish yatem. Who did dear dish yatem? Now, be dear, come your the best one. That is all what I said. Who problem back what has seen. O kasa jai so ye this year. And I may this year kon. And I may this year. Obi nya this year or yes and chese will no ni hino. We are kwa crampo na ede no. We are kwa and ede no so ede pan. We are kwa na unu kasa na unu wanamo tutuo utimi tutu anamo ya ede pan na nkan pese wa ye this year. Ubie wa no ba akumienu and we ye this year. Ena wo ye de hye we nye de hye wo be komkura na ne fie kura kunya ni ho unim mi fie unim mabusuam mi ni pakura na mete a me kasa unim mabusuam kone yen kama asama masia enkyerɛw ena wo sɔle na akora bi obaba bantin bia no ena wo mu ade na kunya ni fie ja sa akasa na wo kan wo ye sɔfo adiwule mu. That is all what I said. But mumubinum and I'm hatred, personal hatred in Tino. As my Rebecca, my Nidia Santa Fatem, my Nidia Bonofatem. Monko hear me previous videos. Me, I will never support. Oh, the Pasame Kokasa. My men blocking me. Young Pasaba, young Yabronfua, one Yabronfua. Sante Heneso, Cocha Bronfua Kawaba. Now we hear Mono, Hefani and from Mungu Bolaso, and Apumu. Ade na esi ye no enya Dormaa enya asantefo ne bunufu on se wo pese wo ya na wo divert ade no wo pese wo try ya na wo divert the whole package na wa abontere no ba so for bright jai wo so wo mpa wo ye nyankopo adwuma jai na to wo fi asantemu ne sa adwuma badu case no jai na wo nya konkono
o ya mamani abre jai na wo she abufuo saade na wo ye na wo instigate wo ho asede coach amanse bi asede asa wo ye papa bi asa wo de na wo kanu na ebeto asumu for past 3 years o mu sha ase no where were you? Don't be hypocrite. Just anya twesem no wo ya mamani abre jai wole makasa boko obia atwa sa asem no so still wo da so kasa hu biem wo de jata no wada wo mpe wo pese okotietia ne mene so na jata ni baba no no obubom ene na momo pe for past 3 years nie ana ajima badu starting in kwasa sem no where were you wo baba ye defender wo baba she middle person te said wo be kan we tama no oye atiato dom no na wo we tama no ma ne home so no na wo we na de wo se ye na de wo na baba ye brafia ma wo mu mienu jade wo ye no na de na wo ye no wan hwe ye awia kete na mepie di ama wo be me ma 30 minutes pe yo wo de ade na wo ye na ase de wo pese wo chechire wo nsem no wo nsem na wo chechire no asi ya kasa awie wo so still na da so chechire apomo mo sia nyansa wo mo hani pa titi ni pa mani pa kan ne ma firi ne kokoso a mo so odidi motam oh me feel say Mmrantiehene ma you anke to na mo Facebook no mo say Mmrantiehene vision. He's a man of peace. Ye na wo social media no ye na ye say Mmrantiehene a vision na ye wo vision bi cha Asantemawura ye na ye tia na ye wo vision bi cha Asantemawura ye wo se kokoku oso na e de ntina wudi ntate achi na wo say wo nioma ye na ye ti social media no so ye say Mmrantiehene vision wasam na wo kan wo ko anu asam na wo kan ko anu ye wura na ne kan se o me kan cho se sole kuma Asanteman na emom no wo mo ku bi ma Asanteman no wo mo na sole ye o mu ko ye vision be na wo ye wo social media no so vision be na wo social media so wo kan wasem ja se wo chechire wo nsem no san sem na wo chechire mu se asa Mmrantiehene wo vision bi no wunu nyansa cha Asanteman wura ya checha Asante awie ede ni padom ne yehwehwe biem ya man hene omo bono omo mantam na ye kula omo nyina mu ede dom ne yesi atwa ma Asanteman biem Asante asi opa bra opa ko obi asoma wo enti jaisa wo chechire wo nsem mu se ye vision Asanteman hene otumfo ye say ni vision wo ni nyansa cha Asanteman wura ye ne be say ni vision my vision papa bay vision papa be ne wa ye kwa kwase no Asante ne ya chechire wie ya bo ho krado awie ya tu anya fi ne ye be pa obi a chose bra be soma Asante o wo krampo na wo be pa be soma Asante ne ja sa vision sam no wa ka asem na anya ye de ya be di kodu asem na wie safini la party like a prem de monamwa what else again? We keep on explaining yourself for what reason? My friend. Vision bay na o Asantehene e wa o ye se no. Oh. Me feel say Mmrantiehene ma you anke to na mo Facebook no. Mo say Mmrantiehene vision. Okay. He's a man of peace. But mo a man of war. Ose na de hye bi wo bro ha for kofa wo mo. Abrufo kasa me be mosifo kasa na ye kan be no na ye wo ya kan kure me papa wo frɛ me a me mfo sa wo ye wo sa onioma no wo ye sa boto bojoni aba me ye smart o wo frɛ me a wan hwa me mfa bi be na wo kan ye no na ye be ka kire wo mu na de be kasa wo mu kan omunku akasa domafo omunku akasa na yese mmoa abrechire ekasa ene na won party 3 years ago now where were you 3 years ago now ne yemfa matum no now why 4 years ago now ne yemfa matum no now why se na ye wo de Dormaa jimie no na ye wo de so for bright enye jai taso kura emfa ho be hyem wo ye so for atan ba bi na di so for sem sa hini asem we no eda ho anwen ne se na twibini no ani mu dendenden asem lemlemle uti aso awobotom
Utia so a wubetom na jade oye no. Saa nneoma na wo ye na asede kroko de John. Ye nim saa nneoma now. I'm telling you today. Stop it. Stop. Yo. What one I vision na. Jai. Mosi for wo language. Said ye wo kasa yo de say na me kayo. Wo kasa yo de me say me kwa no. Aye de enyo obi de. Na so obi eni wa ne yire. Emfa ye ho. Emfa ye ho. Me say na ye ka no. Opa abra. Wo say wo ba wo say me say fuwe. Ye emfa ye ho. Ye be ka mo say mo ye bebe. Anantwiefo, abrekyirefo no na ye be ka. Enya wo de. On say ye wo ya. Tama no mutuo no mudi nkwasiade kire asanteman no. Tama no mu chimie no. Now where were you? Na de ya to omudin ya didi na de ama wo mu bebefo no. Ntwamwa ne mmoa. Nnonkofo agimifo no. Mmoa. Enen ya ka kire omu se bebe no. Ene de ye wo ya. Wasole ababonten na wo de topic each and every day bia. Kon to keep quiet. Keep quiet na me de menwene me ho. Debia uba na bebe nso ye de ama wo mawie wo so problem ne sei bebe no problem e wo ma ne sei so obie ni wa ne yire wonya ne fe ebia wo ma me nkwan enye me de but ye ode nipa bie ni wa ne ma me nkwan ye ne de wo me kasa. I am proud of my language and you are proud of your language, so ada na apese me no kasa ba ko broni ba Africa no ti so bi ka dagatia any time. But dagati ni tisa dagati ni ka dagatia. Nana ni aje. Bono ni tisa bono ni ka buna. Nana ni aje. Santini ka tisa santini ka santia. Nana ni aje. Bible ana Quran. Kasa be na Nyankopon di ama nipa. O say ye perfect obi anye proud of. Na yen kasa ba ko. That is uncivilized. That is uncivilized. Eno na nipa na ye tu kwan ba buruchira no. O say be sua nyansa. Even Upper Germany and Ponua, Bayam for you cut the same Dutch. Omo Dutch are different. German for you different. Obia Canadian. So at day na me can say. So Sante in the confirm this also more brave for Naba. At day na mudi or matem say, na bear, Mokasati same nine. What catch you be so Casati so guy a boa. Now persuade a boa by my share. Pambel soon have one from Metramasia. When I will name so that more point to. So for bright 20 point be a was my walk and woo. Sa some now walk say. Ye fre a Dormaa for bear, and one will walk. Only a bear, but we nine and moi. Was ya 4 minutes no. Woman who been in here, Mass Antimine. Woman no who been in here, Mass Antimaya, oh, ye can bear, also want to ask ye. A 2% would divert at the end. We had a diabolic way be at the question bonofo. My friend, go and sit down. Go and sit down somewhere. Me say, at the end of war, you know, so I hear. And Tessuko be a maybe tia the channel. We are why a first one. What frame, when the Macassa, and can come self-ni. Casting be any hobby. But acquires as a dear. O Pesa would change the wound semu, now would change the wound semu, now Pesa was some be a day. Maza me metia mesa babie mama wo. We second ayo. The third one try ebia bufuo beba. Metoto dia mane mane mu nyina. Metoto dia mamu nyina. Because omu sha ase 3 years ago no. Na wo ho. Na wo ti wiase na wo ye. Na wo ti ase. Ene me no kaze wo ti ase o. 3 years ago no omu starting kwase asem no ani jimisem no. Na wo to went me ehunyanse bia sebi eburo sebi tafrache went me ehunyanse bia ma abontra mekase abonofue ana domafue munya jimi na moye no ene de asantefo soli sekin ne etudi bi di ma wo mu a wo so wadwa enti ye ka be enti unim se bia wonya point bi gina so se Asantehene epese wo twe nkrofo emu mu besoma asante ye ntwe wo bia o asante free tete opa wi pusu grammar okosoro ba foma oba be suma Asante wa suma Asante o munya du aye ade eda ho twa ahemfo focus bebrebe a o motwe ehu ahia o mu ye modin o mu wai ahemfo focus o mu ni Asanteman ehene emu ni na aye pe no o mu wai. My friend, keep quiet, keep quiet, my friend. Wa obisia eni Mmrantiehene ana motie ne nka no
send no si church mu no agreement a one evangelist bright ekoye no when ni agreement ne so no koye den okoye bibi fufuro na chese eba ne saa na busuafo wanye penny pakra no ene Mmrantiehene ama ono so ye den ofaya ebusua ye hwe de bekwa akosi biem na de bekwa akosi bia nso no Puyaka TV ya de bebremo nti se we your first time wa ene abomodin a subscribe mia notification so click all no send your video bia ye de betum no wonso sabekan wanya bia hwe bedasi bebre